늘 하나님의 말씀으로 저희를 인도해 주시고 Бурхантай үргэлж үгээрээ биднийг удирдан 하나님의 자녀로서 합당한 자들이 될 수 있도록 도와주십시오. Бурханы хүүхдийн хувьд зохистой хүмүүс болж чадхаар тусална. 오늘은 분노에 대해서 배우고자 합니다. Өнөөдөр уур хилэнгийн талаар хамтаас үг сурах гэж байгаа лээ. 말씀이 우리를 교훈시켜서 우리를 변화할 수 있도록 도와주십시오. Үг биднийг сургамжиж, биднийг өөрчилж чадхад тусалж өгнө. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 에베소서 4장입니다. За, Эфес 4-р бүлэг. 에베소 4장 Эфес 4-р бүлэг 1322. 26절, 27절. 4-ийн 26, 27. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Уурлавч нүгэлбүү үед уур хилэн дээр чинь нар бүү жаргаг диаволд бүү өг. 이 성경에 보면 За, Библиэс харах юм бол 우리가 하나님의 자녀로서 합당한 그 생활의 자세들이 나와 있는데 за, Бурхны хүүхдүүдийн хувьд хэрхэн яаж зөв зохистой амьдрах тэрхүү байр байдлын талаар гарч байгаа. 그 중에서 우리에게 하지 말라 멀리 하라라는 말씀들 중에서 Тэр дундаас одоо бидэнд хандаж хийж болохгүй бүүтийг гэж одоо хориглосон үг дундаас 성경에서 가장 많이 나와 있는 것 중에 하나가 이성에 대한 것과 분을 내는 겁니다. Библиэлд яг аль тал нь хамгийн их гардаг вэ гэхээр уур хилэн болоод одоо эсрэг хүсний харилцааны тухай. 왜? Яагаад тэр вэ? 마귀가 그것을 통해서 그리스도인들을 많이 넘어뜨리거든요. Диавол яг эдгээр хоёр зүйлээс болоод Христэд итгэж хүмүүсийг унгаж байдаг. 사회가 발달하고 사회가 좀 복잡해지면서 Нийгэм одоо хөгжөөс улам илүү адарамаатай, ээдрээтэй болох тусам 사랑은 식어지고 있습니다. хайр хүрч байгаа. 그러면서 무엇이 많아지고 있냐면 Тэгэнгээрээ юу илүү их олширч их болдог гэхээр 사람들이 화를 많이 내요. хүмүүс их одоо ууранд автдаг болдог. 성경은 말씀하십니다. Харин Библиэлд гарч байна. 분을 내어도 죄는 짓지 말아라. За, уурлаа гэж бодъё. Гэхдээ нүгэл бүүлдээ. 해가 지도록 분을 마음에 품지 말라고 하고 있습니다. Тэр уур хилэн дээр чинь нар бүү жаргах гэсэн. 왜 분을 마음속에 품지 말라고 할까? Яагаад уур хилэн сэтгэл зүрхэндээ бүү байлгах гэсэн юм бол 속에 품고 있으면 хүн дотроо байлгаад л ивэл 언젠가는 이게 나올 수 있단 말이에요. хизээ нэгэн цаг тэр зүйл нь гадагш байгаа гарч ирнэ. 그래서 속에 품지 말고 버리라고 하는 거예요. Тиймээс энэ дотроо байлгаад байлгүй гаргаж хай гэсэн. 27절에 보면 27. 마귀로 틈을 타지 못하게 하라 그랬습니다. Диавол байр бүү. 사람으로 하여금 속에 분을 품고 있다가 Хүн дотроо жоохон уур хилэн тээцэн бай. 마귀에게 이용당할 수 있다라는 겁니다. Үүнээсээ болоод үнэндээ бозар сүнсэнд ашиглагдаж мэднэ гэсэн үг. 그래서 31절에 보면 31-ийг харуул. 같이 읽어봐요. За, уншия. Альва хорсол, уур хилэн хашгираа, гүтгэл нь бүх муу мухай хамт та нараас зайлг. 모든 악독과 노함과 분냄물과 떠드는 것을 버리라고 되어 있습니다. Альва хорсол, уур хилэн хашгираа, гүтгэлэг, муу мухай та нараас зайлг. Та нар үнийг хай гэсэн үг. 야고보서 1장도 보지요. За, мөн хойш эргүүлээд Яаков 1-ийг болцгоё. 1369 1369-р хуудас. 19절, 20절 1-ийн 19-20. 같이 읽습니다. За, уншия. Хайрт ах トゥ нар минь үүнийг мэдэхтун хүмүүр сонсохтой түргэн ярихтаа удаан уур хилэнд хойрог байг. Учир нь хүний уур хилэн бурхны зүвт байдлыг биелүүлдэггүй юм аа. 사랑하는 형제들아 그랬습니다. Хайртай ах トゥ нар минь гэсэн. 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하라. Та нар сонсохтой түргэн ярихтаа удаан 그리고 성내기도 더디하라 그랬습니다. уур хилэнд хойрог бай. 왜? Яагаад тэр 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못한다라고 хүний 했습니다. уур хилэн бурхны зүвт байдлыг биелүүлдэггүй юм аа. 우리는 영혼이 구원받아서 하나님 앞에 영혼이 의롭다함을 받았습니다. Тэгэхээр бидний сүнс маань аврагдчихсан бурхны мөн сүнснийхээ талаас зүвт хүмүүс авсан. 근데 우리의 몸은 아직 죄의 속성을 가지고 Гэтэл энэ 있어요. биед одоо ч гэсэн гэмт чанар нь байсаар байгаа. 그 중에 화를 내고 하는 속성이 많이 있다라는 Тэр 거예요. гэмт чанар дундаас уур хилэн давтдаг чанар нь бүр илүү их хүн давмгаалж идэг. 그것은 하나님의 의, 하나님의 일을 이루는데 합당치 않다는 겁니다. Гэтэл энэ уур хилэн байна гэдэг нь үндэ бурхны ажлыг гэдэг бурхны зүвт байдалд хүргэдэггүй байх тэр байдал зүвт байдлыг ч биелүүлдэггүй байна. 왜 사람들이 화를 낼까요?
Яагаад хүмүүс ингээ уурлаад идэг юм бол? Уурладаг юм бол 사람은 хүн байна шүү дээ. 본성적으로 자신의 뜻과 생각과 생각들이 다른 사람이 받아들이지 않거나 Яг одоо өөрийнх нь төрлөх чанар шүү дээ. Өөрийнх нь бодол санаа, хүсэл зорилготой нийцэхгүй байх үед. 아니면 다른 사람으로부터 эсвэл 무시당하면 бусад хүмүүст үл ойшоодох юм бол үл тоомсорлогдохыг мэдрэх юм бол 그리고 손해를 당하면 자기가 이 불이익을 당하면 өөрт нь ямар нэгэн шудраг бүс тохиолдох юм бол ямар нэгэн хохирлыг амсах юм бол 그러면 분이 나오게 돼 있는 거잖아요. энэ дотроос нь уур төрдөг байх нь шүү дээ. 그러죠? Тэгдэггүй. 남한테 인정받고 사랑받고 Бусдад хайрлагдаж, хүлээн зөвшөөрөгдөж, 자기가 하는 일 다 잘 되고 хийсэн болгоно нь амжилттай болж 그러면 화낼 일이 없죠. байх юм бол уурлах хэрэг юунд байх вэ? 그러잖아요. Уг нь тийм дээ. 그래서 마음에 상처가 있고 Тийм учраас сэтгэлдээ ямар нэгэн шарахтай байх ч юм уу. 자기 마음대로 되지 않는 일들이 많아질 때 Өөрийнх нь одоо бодсон сансныхын дагуу ажил үйлсэнд явахгүй байвал 사람은 화를 내게 돼 있는 겁니다. хүн ууралдаг байна. 전도서 5장 17절에 Номлогч ус 5-ын 17 дээр 일평생에 어두운 데서 먹으며 번뇌와 병과 분노가 있다라고 돼 있어요. насан турштай харанхууд одоо хоолсон бөгөөд уур хилэм болоод одоо өвчин одоо түүнд байна гэсэн үг гэдэг. 인생에 있어서는 Тэр хүний амьдралд 분노가 항상 있는 겁니다. уур хилэн гэдэг маань хэд үргэлжид байж байдаг. 욥기 36장 13절에도 Яв 36-гийн 13 дээр 마음이 사곡한 자들은 분노를 쌓는다라고 돼 있습니다. 욥기 36장 찾아봐요. бүгдээрээ Яв 36-г олцгоё. 거친 조르가긴 아롱고로 같이 읽어요. Уншицгаая. Сүсэг бишрэлгүйчүүд түүний эсрэг уур уцаар хураадаг. Тэрээр тэдний хүлээхэд тэд тусламж ирэн хашгирдаггүй. 마음이 사곡한 자들이 분노를 계속 쌓아놓는다고 돼 있습니다. Тэгэхээр зүрх сэтгэл нь сүсэг бишрэлгүй хүмүүс байнга л уур уцаарыг хурааж идэг. 아모스 1장도 보죠. Бас Амос 1-р бүлгийг орцгоё. 아모스 1장 Амос 1:29-р утас. 11절 1:11. 같이 읽어요. За уншия. Эзэн ингэж айлдаж байна. Ёдомын 3-4 гэмт үйлдэлийн шидэглийг би эс болиулна. Учир нь тэр өрөвдөг сэтгэлээ гэж ах トゥ элдтэй мөрдсөн. Уураа өргөлж хадгалсаар хилэнгээ тэр үүрд байлгасан. 여기 보면 За эндээс харвал 여호와께서 에돔의 죄가 있다고 했습니다. эзэн бурхан Ёдомд гим нүгэл байна гэж. 그 에돔 사람들은 Тэр Ёдомчууд 칼로 그 형제를 쫓아가며 ах トゥгээ элдтэйгээр мөрдсөн. 긍휼을 버리며 Тэд нар одоо өрөвдөг сэтгэлээ гээсэн. 노가 항상 맹렬하게 분을 끝없이 품는다고 돼 있어요. Уураа өргөлж хадгалсаар хилэнгээ тэд үүрд байлгасаар л. 노를 품기 때문에 Уур хилийн дотор нь байгаа учраас 그게 죄로 나오는 거예요. тэр нь эцэстээ гэмт үйлдэл болж гарч ирж байна. 그 분노는 Тэр уур хилэн гэдэг 입으로 나오게 돼 있고 хүний амнаас гард байдаг. 그럴 때 어떻게 됩니까? Амнаас гарсан тохиолдолд юу болох вэ? 가정 생활이든 Гэр бүлийн ч амьдрал 학교 бай, 생활이든 сургуулийн ч амьдрал, 직장 생활이든 ажлын талбар дээрш тэр 대인 관계 사람과 사람 관계에 있어 어렵게 되는 겁니다. хүн хүнтэй харилцах тэрхүү харилцаан дээр нь асуудал бэрхшээлүүд тулгарч эхэлдэг. 교회 내에서도 마찬가지예요. Чуулган дотор ч гэсэн хүмүүсээ ялгаагүй. 형제자매 간에 Ах トゥ хооронд 화를 내는 것이 있으면 бие биендээ ууралсан зүйл байх юм бол 교회 내에 큰 분쟁이 일어나게 되는 겁니다. сүм чуулган дотор асартаа мөргөлдөөн бий болж ирэх. 그래서 성경은 야고보서의 3장에 이런 말씀하셔요. Хагаралтай гэсэн үг. Тийм учраас Яаков 고로 3 дээр 입에 파수꾼을 세우라고 돼 있어요. аманда харуул тавиа гэсэн байдаг. 파수꾼을 세워서 Аманда харуул тавьчаад 화가 나가지 않도록 энэ одоо дотроос уур хилэн гарахгүй байхаар 누군가로부터 화내는 걸 받으면 어떻게 될까요? хин нэгэн өөр чинь уурлаад л ивэл ямар ах вэ? 마음에 근심이 생기게 돼 있는 거예요. Хүний сэтгэлд шаналл үүсдэг. 그러죠? Тэгнэз 그런 근심이 있으면 어떻게 될까요? энэ шаналл байгаа тохиолдолд яах вэ? Сэтгэлийн зовир байгаа үед 잠언 17장에 이렇게 말씀하셔요. сургаал төгс 17 дээр ийхүү гарсан. 잠언 17장 Дээр сургаал төгс 17-г олцгоё. 22절 17-гийн 22 같이 읽어요. 22-ыг хамт уншаа. Баяр хөөртэй зүрх болбоос сайн эм. Эмтэрсэн сүнс аваас ясны хувхай өвчин. 마음의 즐거움은 양약이지만
За баяр хөөртэй байх юм бол тийм ээ зүрх нь тэр нь сайн нэ гэсэн. 심령의 근심은 뼈로 마르게 한다라고 돼 Гэтэл 있어요. эмтэрсэн сүнс одоо ясны хуваа өвчин. 실제 과학자들이 실험을 했어요. Байдтаар одоо эрдэмтэд туршилт явуулсан байна. 음식을 놓고 욕을 했습니다. За нэг хоол одоо өмнөд тавьчаад түүнийг нийлдэр хараасан. 그러니까 그 음식이 빨리 썩는데요. Гэтэл тэр одоо хоол нь тийм ээ маш хурдан ялзрал явагдаад муутсан. 예, 사람의 심장이 Хүний зүрх 누군가가 자기한테 화를 내면 хин нэг өөрт нь байнга л уурлаад төвхтэйгээр хандаад байвал 이 심장이 뛰는 것이 막 박동이 빨라져요. хүний зүрхний цогцолт нь маш одоо хурдтасдаг. 결국 심장병도 오는 Тэгсээр 거예요. байгаа зүрхний өвчин хүртэл эцэстээ тусдаг байна. 그래서 화를 내고 화를 받는 것은 굉장히 Тийм учраас хүн өөрөө уурлах нь ч тэр бусад хүн өөрт нь уурлах нь ч тэр. 마음이 상하게 되고 또 병이 되는 겁니다. Тэр хүний сэтгэл эмтэрч чаналж байдаг. Түүнийхөө улмаас эцэстээ өвчин тусч орхидог. 그래서 화를 내지 말아야 되는 거거든요. Тиймээс ч үнэндээ бид нар ууралж болохгүй юм. 그런데 하나님의 사람들, 구원받은 사람들도 За гэхдээ бурхны хүмүүс болоо аврагдсан хүмүүс. 의로운 화가 나올 때가 있지요. Хаяа одоо тийм байна. Зөвөр одоо уурлах уяадаг. 그렇죠? Зөвхт байдлаар тийм ээ. 언제 의로운 화가 올라옵니까? Хизээ одоо бидний дотроос зөвийн одоо тийм уур төрдөг бол хилэн төрдөг бол 구원받은 사람들이 аврагдсан хүмүүс ээ штэ. 이 하나님의 말씀에 순종하지 않을 때, Бурхны үгэнд дуулуургүй байвал 그리고 구원받지 않은 사람들이 하나님의 말씀을 대적할 때, аврагдаагүй хүмүүс бурхны үгийн эсэргүүцгээд 그때 의로운 화도 나오지요. энэ дотор зөв сэтгэлийн улмаасаас уур хилэн төрнөө. 그러잖아요. Тэгдэгээс 출애굽기 гэтэл ном 32장 보죠. 32-ыг олцгоё. Египтээс гарсан нь 32. 19절 32-ийн 19. 같이 읽어요. За уншия. Мойсе хооронд ортмогцоод тугалыг мөн бүжиг цэнгэлийг харав. Тэгээд Мойсегийн уур дүрэлзэн гартаа буй хавтангуудыг уулын бэлж шидэж хаглан бутлаа. 하나님이 모세를 불러서 십계명을 주셨죠. Бурхан Мойсег дуудаад 10 хойлоо өгсөн. 그러죠? Тийм ээ. 40일 동안 시내산에서 있었습니다. Тэгэхээр 40 хоногийн туршид Синай уулан дээр байсан байна. 그리고 내려오는데 Тэгээд доошоогоо уулын хормоор урууддаг. 이상한 소리가 들렸어요. Сонин хачин чимээ сонсогдсон. 내려와 보니까 Буугаад ирээ тартал. 예, 우상을 만들었죠. Тэд шүтэн хийчихсэн байсан. 금송아지를 만들었습니다. Алтан тугал шүү дээ. 그리고 그 앞에서 제사 드리고 춤을 췄습니다. Тэгээ алтан тугалынхаа урд нь тахил өргөжчихсэн, бүжиж байсан. 그래서 모세가 화를 내서면서 그 십계명 돌판을 던져버려서 깨버렸습니다. Тэм учраас Мойсег уур дүрлзэн гартаа байсан хавтангуудыг шидэж одоо хагалсан гэж байна. 분명 하나님께서 애굽에서 10가지 재앙을 일으키고 홍해까지 가르면서 이적을 보여줬는데 Бурхан маш тодорхой гэгчин тийм ээ Египтэд 10 гамшигыг буулгаад улаан тэнгисийг гайхамшиг үзүүлээд Израильчүүдийг удирдах гаргасан. 우리를 인도할 신을 내라. 모세가 안 보이니까 그러는 거예요. Гэтэл Израильчууд Мойсе харагдахаа болоод ирэнгүүт одоо биднийг удирдах, биднийг одоо заалах Бурханыг бүтээж өгөө гэсэн. 그리고 우상을 만든 거예요. Тэгээд өөртөө хиймэл шүтэнийг хийсэн байна. 그래서 모세가 의로운 화를 낸 겁니다. Тийм учраас Мойсед зөв сэтгэлийн уур хилэн төрсөн. 출애굽기 16장도 보죠. Гэтэл бас 16 дугаар бүлгийг болъё. 16장 16 дугаар бүлгийн 19절 20절 19 20. 같이 읽어요. За уншия. Мойсе тэдэнд нэг ч хүн үүнээс өглөө хүртэл үлдээж болохгүй гэж хэллээ. Гэвч тэд Мойсег сонссонгүй. Зарим нь үүнээс хэсгийг өглөө хүртэл хадгалсанд тэр нь өтөөр дүрч өмхирчээ. Мойсе тэдэнд уурлав. 하나님이 이스라엘 백성들에게 만나를 주었죠. Бурхан Израильчуудад маннаг өгсөн. 그러죠? Тийм ээ. 그날 자기 양식만큼 거두라고 했습니다. Тухайн өдөртөө одоо өөрсдийн одоо гэр бүлийн гишүүдийг идэх хэмжээгээр хураах хэрэгтэй. 그리고 오늘 거둔 것은 내일 먹지 말라고 했어요. Өнөөдөр хурааж авсангаа маргааш идэж болохгүй ч 오늘 다 гэсэн. 먹으라고 했어요. Өнөөдөр бүгдийг нь идэх хэрэгтэй. 그런데 Тэгсэн 이스라엘 백성들이 그 말을 듣지 않았어요. Израильчууд тэр үгэнд нь бас орсонгүй. 그래서 그것이 만나가 썩어버렸습니다. Тиймээс тэдний түүсэн байсан манна нь ялзарч өмхирсэн. 그래서 모세가 얘기한 거예요. Тэгээ Мойсе хэлж байна. 왜 하나님의 말씀대로 하지 않느냐? Та нар юунд Бурхны үгийн дагуу үйлдэхгүй байна вэ? 그리스도인은 Христ итгэж хүн 내 생각과 하나님 말씀이 다르면 өөрийнх нь бодол санаанаас
өөрийнх нь бодол санаа бурхныхаас өөр байх юм бол 내 생각을 버리고 하나님 말씀 따라야 되잖아요. өөрийнхөө бодол санааг орхиод бурхныг дагах хэрэгтэй шүү дээ. 그러잖아요. Тийм ээ? 예. 그게 합당한 거거든요. Тэрэнд зохих хэрэгтэй. 이스라엘 백성들은 Тэгсэн Израилийн ард түмэн 많은 것을 불순종했어요. олон зүйл дээр олон тал дээр дуулуург янцсан. 자, 그럴 때 Тэр үед 선지자들은 иш үзүүлэгч нар 이스라엘 백성들이 하나님께 올바로 돌아오게 하도록 하기 위해서 Израильчуудыг бурхан руу одоо зөвдөр эргүүлэхийн тулд 의로운 화를 냈던 겁니다. тэдний төлөө зөв сэтгэлээр ууранд автаж байсан. 예수님도 이 땅에 오셔서 Есүс эзэмчсэн энэ газар дээр ирээд 화를 낸 적이 있죠. уурсан удаа бий. 그러죠? Тийм үү? 마가복음 Марк ном 3장입니다. 3 дугаар бүлэг. 5절 3-5 1128 같이 읽어요. За уншия. Есүс ууртаагаар тэднийг тойруулан харснаа зүрхнийх нь хатууд харамсаж тэр хүнд гараа сунгав. Тэр гараа сунгасан гар нь идэрсэн байлаа. 예, 여기 한편 손 마른 사람이 있었습니다. За нэг хатингар гартай хүн байсан байна. 자, 그 사람을 안식일에 예수님이 고쳤어요. Есүс тэр хүнийг амралтын өдөр эдгээсэн. 그러죠? Тийм ээ? 이스라엘 율법사들과 유대교 사람들은 Тэр 유대чүүдийн шатны зүтгэлтүүд, фарисеучуд 안식일에 일하는 것이 하나님의 율법에 어긋난다 그랬습니다. амралтын өдөр ажил хийх нь бурхны хуулийг зөрчиж байгаа хэрэг биш үү? 예수님이 말씀하셨어요. Есүс айлджээ. 이 평생 이렇게 병으로 고생하는 사람, Насан туршдаа энэ одоо хатингар гарнаас бол зов зүдэрсэн энэ хүн. 그걸 낫게 해서 평강을 해주는 것이 안식이지 않느냐. Тэр хүнийг эдгээгээ тэр хүнд амар тайвныг өгөх нь амралтын өдөр биш үү? 거기 4절 보세요. 4-р гişлэлийг хараарай. 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행한 것, 생명을 구하는 것, 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 그랬습니다. Амралтын өдөр сайныг үйлдэх, эсвэл ёрын мөг үйлдэх, ам аврах, эсвэл хөнөөхий аль нь хуйд нийцэх вэ гэж асуусан. 주님이 그들의 마음의 완악함을 근심하면서 화를 냈다고 되어 있습니다. Есүс тэднийг зүрхнийх нь хатууд харамссан байна. 바리새인들과 서기관들을 향해서 Үүний улмаас хилэн төрсөн. 예수님이 Тэгэхээр фарисеучуд болоод хуулийн багш нар руу хандаж 독사의 자식들아 그랬습니다. Есүс хортмоогоо удмаа гэсэн. 의로운 분을 내는 것은 Тэгэхээр зөвхт одоо уур гэдэг 하나님 말씀 앞으로 올바로 돌아오게 하기 위해서 했던 겁니다. хүмүүсийг бурхны үг рүү бүрэн эргүүлэхийн тулд байх. 사도 바울도 Илч Паул ч гэсэн 복음을 전하면서 сайн мэдээ тараангаа 살아계시고 амьд оршиж 역사하시는 하나님 계신데 ажиллаа хийж байгаа бурхан байна. 우상을 섬기는 걸 보고 화를 낸 적이 있죠. Хүмүүсийг одоо шүтээд мөргөж явахыг үйлчилж явахыг хараад уурсан удаас байдаг. 사도행전 17장입니다. Үес 17 дугаар бүлэг. 16절 17-гийн 16 같이 읽어요. уншия. Ийхүү Паул тэднийг Апинд хүлээж байх зураа шүтээнээр дүүрэн тэр хотыг харахтаа сүнсэн зөвүүцэж байв. 네. 바울이 아덴에서 기다리다가 Паул Апинд хүлээж исэн. 온 성이 우상이 가득한 것을 보고 마음이 분했다고 돼 있죠. Тэр зураа шүтээнээр дүүрэн тэр хотыг хараад сүнсэн зөвүүцэж одоо уурсан байна шүү дээ. 그리스도인은 Тэр христчин 이런 의로운 분이 올라올 수 있는 겁니다. христчин хүнд ийм зөвдөөдлийн уур төрж мэднэ гэсэн үг. 의로운 분이 올라와서 살아계신 하나님을 전해야 되는 거예요. Зөвхт одоо байдлын ийм уур төрснөөр амьд оршиж бурхныг тарааж тунхаглах 근데 хэрэгтэй. 이제 죄로서의 분노도가 있죠. 또 Нэ. 죄를 짓는 것으로의 분노가 또 있습니다. За гим нүгэл хийснээс бол төрдөг бас уур гэж бий. 네, 그것은 Тэр бол 성령의 열매가 아니고 육체의 열매예요. махотын үр жимс болоод ариун сүнсний үр жимс 갈라디아서 5장입니다. гэсэн үг байна. Галат 5. 갈라디아서 5장 Галат 5. 19절 20절 5-19 20. 1319 дэх утас. 읽어요. 5-ын 아리우스 허르. За уншия. Харин махотын үлс нь илэрхий юм. Эдгээр нь завхаарал, бузар тачаал, садарлал, шүтэн шүтлэг, ид шид,
дайсагнал, маргаан, хардалт, уур илэн, хагарал, тэрс үзэл, атаархал. 자, 여기 보면 За эндээс харвал 19절에 육체의 일은 그랬습니다. 19-дэр махотын үлсэн гэсэн байна. 20절에 보면 20-дээрээс харвал 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 дайсагнал, маргаан, хардалт, уур илэн. 그러죠? Тийм ээ? 예, 그래서 분노는 육체의 일인 거예요. Хагарал гээл. Тэгэхээр уур илэн гэдэг чинь махотын үлс ахна. 예. 아담의 첫 아들 가인이 Адамын анхны өвөө Каин 예, 동생을 왜 죽였습니까? дүүгээ яагаад хөнөөсөн бэ? 분하여서 안색이 변하고 그 다음에 죽였죠. Нүүр нь одоо хувирч тийм ээ? 화를 내서 죽였죠. Ууралсан да. 예. Атаахаж ууралсан да. Хөнөөсөн. 거기에 시기도 있었습니다. Яагаад тэр тэн дунд нь атаархал. 자기 제사는 안 хардалт 받고 동생 아벨의 제사를 하나님 받으신 거예요. Бурхан өөрийнх нь тахилыг биш дүү Абелийнх нь тахилыг хүлээж авсан. 시기가 올라와서 안색이 변하고 또 땐 화가 나서 죽인 거예요. Атаархсан маань атаарсан удмаас нүүр царай нь хувирч дүүгээ хөнөөсөн. 그건 죄로서의 화잖아요. Яа. 죄를 짓는 것으로의 화를 내는 겁니다. Тэр тэгэхээр гимнүгэлд одоо хүргэсэн уур байсан. 그리고 그 화는 어리석다라고 성경은 말해요. Тэр тийм одоо уур хилэнгч Библиэлд их мунхаглал гэж хэлдэг. 네, 잠언 12장 Сургаалт төгс 12-ыг болъё. 16절 12-ийн 16. 같이 읽어요. Уншия. Мунхгууд уураа даруй үзүүлэх, хэрсүүнд басамжлалыг үл хэрэгсэх. 미련한 자는 분노를 당장에 나타난다고 했습니다. Мунхаг хүмүүс уураа тэр даруй гаргаад харуулчихдаг. 14장 14-ийн 29절 29. 읽어요. Уншия. Уурлахтаа удаан нь ухаан дүрэн, түргэн зантай нь мунхаглалыг дээдлэнэ. 노하기를 더디하는 것이 크게 명철하고 Уурлахтаа удаан хүн бол ухаанаар дүүрэн. 마음이 조급한 자는 어리석어서 화를 나타낸다는 거예요. Тэг түргэн зантай нь мунхаг учраас тэр даруй ууралж идэг. 17절 14장 17절 14-ийн 17. 읽어요. Уншия. Цочмог ууртай нь мулгууг үлдэх, башрыг сэдэгч үзэн ядагдах. 예. 노하기를 속히 하기 때문에 어리석은 일도 행한다는 겁니다. Уурлаатай хурдан цочмог хүн учраас мулгуу үйлдэл хийж өгдөг байна. 그래서 Тиймээс 그 화를 내는 것은 하나님 앞에 벌을 받게 되는 거예요. үүндээ уурлна гэдэг маань бурхны өмнө шийтгэл авах хэрэг юм аа. 사람이 화를 내는 것은 Хүн ууралж ийн гэдэг 하나님을 의지하지 못하는 거예요. бурханд найдаж чадахгүй нь гэсэн. 자기 뜻을 다 자꾸 나타내려고 하는 겁니다. Өөрийнхөө хүсэл зоригийг л улам илүү чухалчилж түүнийг гүйцэлдүүлэх гэдэг. 예. 오늘 남편과 아내에 대한 이야기도 저희 교육을 우리가 받았는데 Өнөөдрөөс нөхөр эхнэр хүний харилцаагаар сая үг сурлаа шүү дээ. 에베소서에 보면 Эфес номноос харвал 부모가 자녀에게 경록히 하지 말라라고 돼 있죠. эцэг их нүүр хүүхдүүдэд бүү одоо уурлуулаа гэсэн үг байгаа. 그러죠. Тийм ээ? 부모가 자식에게 잘못 교육시키면 자녀들이 화를 낸다는 겁니다. Эцэг их нүүр хүүхдээ буруу хүмүүжүүлэх юм бол хүүхдүүд нь тийм болно л гэсэн үг. 그 화를 일으키게 만드는 것이 죄인 거예요. Хүүхдүүдийнхээ уурыг нь хүргэнэ гэдэг чинь үнэндээ гин байна. 이 성경에 보면 Энэ Библиэс харвал 분노를 내서 죄를 지은 신뢰들이 많이 있어요. уур хилэн давтаа түүнийх болноос гим нүгүүлүүлсэн бодит тохиолдлууд их гардаг. 좀 전에 얘기했던 가인이 그랬고, Саяны дурдсан Каины үйлдэл байна. 그리고 에서의 형 야곱의 형 에서가 Яаковын ах Исав 동생을 미워해서 또 화를 냈죠. дүүгээ үзэн ядаж бас ууралж байсан. 그래서 죽이려고 했잖아요. Бүр амийг нь хөнөөх гэж оролддог. 그러잖아요. Тийм ээ? 자, 민수기에 보면 Тооллого номон дээр 이 땅에서 막 참 온유한 사람의 최고의 사람이 나옵니다. энэ газар дэлхийд хамгийн дүлгөөн даруй хүн гэж нэрлэгдсэн нэг хүн гардаг. 누구예요? Тэр хэн бэ? 모세. Мойсе. 근데 그 모세가 Гэтэл тэр Мойсе 화를 내게 됩니다. ууралдаг. 그 화를 내는 것으로 인해서 Тэр ууралсан шалтгаанаас олж 가나안 땅에 들어가지 못하게 돼요. Канаан нутаг руу орч чадаагүй шүү дээ. 민수기 20장입니다. Тооллого 20 шүү. Тооллого 20. (10절부터 12절까지) 20-10-аас 12.
읽어요. Уншия. Мойсе Ааронаар хадны өмнө чуулганыг цуглуулад тэр тэдэнд сонсогдсон тэрслэгчтэй бид энэ хаднаас та нарт ус гаргах ёстой юу гэлээ. Мойсе гараа өргөд таягаараа хадыг 2 удаа цохив. Ус ариун ихээр ориглон гарч хотол түмэн бас тэдний мал амьтад ууцгаав. Харин эзэн Мойсе Ааронарт айлдахдаа Израилийн хүүгүүдийн нүдний өмнө намайг ариун хэмээн харагдуулахаар та нар надад итгээгүй учраас миний тэдэнд өгсөн нутагт энэ чуулганыг та нар аваачихгүй гэв. 광야에서 이스라엘 백성들이 생활할 때 За цүлд Израильчууд амьдарч байхдаа 물이 없을 때마다 하나님을 원망했어요. ус байхгүй бол үй бүрт бурхан гомдолдож байсан. 그래서 Тийм болохоор 모세에게 반석을 쳐서 물을 내게 했었습니다. Мойсе хад цохид тэдэнд ус гаргаж өгч байсан. 여기 두 번째 또 Тэгсэн чинь хоёр дахь тохиолдол. 또 물이 뭐 없으니까 원망했습니다. Дахиад усгүй учраас ирж гомдолсон. 그때 모세가 Энэ үед Мойсе 총회를 모아놓고 이야기했습니다. бүхий л чуулганыг өмнөө цуглуулад 패역한 너희여 들으라. тэрслэгчдээ та нар сонс. 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴. Бид энэ хаднаас та надад ус гаргах ёстой юу 그리고 손을 들어서 지팡이를 2번 쳤습니다. гэж хэлчихэд гараа өргөө таягаараа хадыг 2 удаа цогсон. 그때 하나님 뭐라고 하셨냐면 Үүний дараа бурхан юу гэж ярьсан? 12절에 12. 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 Эзэн Аарон Мойсе нарт айлдахдаа 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에 나의 거룩함을 나타내지 아니한 고로 та нар Израилийн хүүгүүдийн нүдний өмнө намайг ариун хэмээн харагдуулахаар надад итгээгүй учраас 너희는 이 총회를 내가 그들에게 준 땅으로 인도해 드리지 못하리라. миний тэдэнд өгсөн нутагт энэ чуулганыг та нар аваачихгүй. 모세가 화를 내면서 지팡이로 2번 반석을 친 거예요. Мойсе уурлан байж таягаараа хадыг 2 цогсон байна. 한 번 쳐서 하나님의 영광 가운데 물이 나와야 되는데 Нэг удаа цогох юм бол бурханы алдар донд ус гарч ирэх байсан. 하나님의 영광을 드러내지 않았고 Гэтэл бурханы ариуныг гэрчилж чадлагүй. 화를 낸 거예요. Ууран тавцсан. 그 결과 Үүний үр дүнд 모세와 아론이 Мойсе Аарон хоёр 가나안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽게 됩니다. Ханаан нутагт орж чадлагүй цүлд одоо өгсөө. 화를 내는 것은 Тэгэхээр уурална гэдэг 하나님의 영광을 드러내지 않는 거예요. бурханы алдрыг хизээч одоо харуулдаггүй. 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 돌아가시고 우리 죄를 위해서 돌아가시고 Есүс энэ ертөнцид дээрээ бидний гмийн төлөө загалмай дээр үхэж 그리고 예언대로 부활하셨고 зөвгөлийн дагуу дахин амилсан. 예언대로 승천하셨습니다. Тэр зөвгөлийн дагуу тэнгэрт өргөгдсөн. 그 사실을 믿고 많은 사람이 구원을 받았지요. Тэгэхээр энэ үнэнд хүмүүс итгээд маш олон хүн аврагдсан. 그런데 유대인들은 Тэгтэл еврейчүүд 예수님의 제자들이 그 사실을 전하자 юдэчүүдэд Есүсийн шавнар энэ үннийг дамжуулаад түгээгээд эхлэхээр 화를 내면서 제자들을 가두기도 бүр 하고 уурлан байж тэд шавнарыг нь 매로 хөөж 치기도 하고 ташуурдаж хорж 심지어는 돌로 쳐서 죽이기까지 цаашаа 했죠. чулуу нүдгэж хүртэл хөнөөж байсан. 누가복음 4장 보겠습니다. Бүгдээр лог 4-ийг болъё. 누가복음 4장 Лог 4-р бүлэг. 사도행전 5장입니다. 사도행전 5장. За Үйлс 5 дахь бүлгийг олцгоо уншлаарай. 사도행전 5장 Үйлс 5 дахь бүлэг. Үйлс 5-ын 17절부터 17. 17절 18절만 읽겠습니다. 17 18-ыг уншия. Гэтэл атаархалд автсан тэргүүн тахилч түүнтэй хамсагчд тухайлбал Садукайн бүлэглэлийнхэн хамтдаа эсэргүүцэн босож тэднийг барьж аваад нийтийн шоронд хорив. Гэтэл шөнөөр 여기 밑줄 보세요. 가시죠. 사도들이 예수님을 전하니까 элчнэр Есүсийг ингээд олон түмэнд дамжуулж хийлэхэд 대제사장과 그 아이 있는 사람들이 ахлах тахилч нар тэдний хамсаатангууд 다 마음의 시기가 가득하여 бүгдээр сэтгэлдээ маш их атаархалд автаж 사도들을 잡아서 옥에 가둬버렸죠. элчнийг бариад хорчихсон. 그러죠? Тийм ээ нү? 제자들이 전하는 건 사실을 전하는 건데 Үнэн дээр түүний шавнар үнэнг тараасан. 자기들의 마음과 또 자기들이 존경받는 것이 무시되니까 Гэтэл тэдний сэтгэлж нийцээгүй бусдад хүндлэгдэх байдан ч гэсэн алдагдана гэд. 마음의 시기가 가득했던 거예요. Зүрх сэтгэл нь атаархалд бүрэн автсан. 죄 없는 제자들을 가둬버리는 겁니다. Ямар ч одоо гимгүй тэр шавнарыг барьж шоронд хорсон байна. 사도행전 7장 Үйлс 7. 스데반 집사가 복음을 전할 때 또 Стефан үйлчлэх сайн мэдээг тараахад 그런 일이 있었죠. бас ийм зүйл болсон. 54절 54 같이 읽겠습니다. 54-ийг нь
Хамт уншия. Үнийг сонссон тэдний хорсол буцалж шүдэ авирч байлаа. 스데반 집사가요. За Стефан 구약의 내용을 쫙 이야기하고 хуучин гэрээний бүх агуулгыг хэлж өгсөн. 예수님에 대해서 이야기했어요. Есүсийн тухайч хэлсэн. 그러자 막 시기가 가득한 거예요. Гэтэл тэд бүр хорслол 그리고 босдож 마음이 чинээ. 찔려가지고 Энэ сэтгэл дотор хорсол буцлаад 마음이 찔려서 돌이켜야 되는데 гэтэл яг энэ үедээ тэд нар сэтгэл дууг нь эргэх ёстой байтал 이를 갈았어요. 이를 бүр шүдэ авирсан дээр нь 화를 내서 어떻게 됐습니까? ууралд автаад яасан байна? 57절에 57 дээр 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일심으로 그에게 달려들어서 тэд чанга орлолд нь чихээ бүгэлцгөөд түүн рүү зэрэг ухасхийн дарсан. 58절에 성 밖에 내치고 돌로 쳤다고 58-аас 했습니다. харах юм бол тэгээд түүнийг хотоос чирч гаргаад түүн рүү чулуу шидэлж гарсан гэж. 그래서 스데반 집사를 죽였습니다. Ийхүү эцэст нь Стефан үйлчлэгч амиа алдсан. 화를 내는 것은 Уурална гэдэг. 확실한 것을 제대로 분별할 수 있는 능력을 상실하게 되는 거예요. Аливаа зүйлийг яг зөв тодорхойгоор ялгаж салгах чадварыг нь шууд бууруулчихдаг. 그래서 죄를 짓게 되는 겁니다. Эцэст нь гим хийлэгдэг гэсэн үг. 자, 그럼 분노를 다스릴 수 있는 길이 어디 있을까? Тэгвэл уур хилэнгээ захирах арга зам хаана идэг вэ? Юу идэг вэ? 우리는 구원을 받고 Бид нар аврагдаад 성령을 소유한 자들입니다. ариун сүнсийг өөрийн болгосон хүмүүс. 그래서 분노를 다스리는 길을 성경을 통해서 우리가 배울 필요가 있죠. Уур хилэнгээ захирах аргыг Библиэр дамжуулаад бид сурах 자, хэрэгтэй. 첫 번째는 Нэгт 우리가 예수님의 마음을 품어야 돼요. бид Есүсийн сэтгэлийг тээх хэрэгтэй. 그래서 육신에 있는 분을 사랑으로 전환시켜야 됩니다. Махбодын тэрхүү уур хилэн тийм ээ хайр олгож бид нар өөрчилж өгөх хэрэгтэй. 그럼 예수님의 성품을 닮아가야 돼요. Үүний тулд Есүсийн зан чанарыг дуурайх хэрэгтэй маа. 마태복음 11장 Матай 11-р бүлэг 29절 11-29 읽어드릴게요. 11-29-ыг уншиж өгье. Буулгыг минь өрсөд дээр ав, надаас сур. Би дэлгөөн зүрхэндээ даруй. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. 예수님 마음이 온유하고 겸손하다라고 했습니다. Есүс өөрийгөө дэлгөөн зүрхэндээ даруй гэсэн. 그래서 예수님께 배우라고 했어요. Тиймээс Есүсээс суралц. 빌립보서 2장에도 보면 Филиппо 2-р бүлэг дээр ч 너희 안에 이 마음을 품으라 그랬습니다. та нар өөр хоорондоо энэ сэтгэлийг тээ. 예수 그리스도의 마음이니 그랬어요. Тэр нь Есүс Христийн сэтгэл юм аа. 저는 자기를 낮추시고 Тэр өөрийгөө дордолгоод 죽기까지 복종했다고 돼 있습니다. үхэл төртөл тэрээр дуулууртай хандсан. 영광의 자리를 다 버리고 벌레 같은 사람의 모습으로 이 땅에 오셨어요. Алдрын сэнтэйг орхиод торхой мэт дүрээр энэ ертөнцөд ирсэн шүү дээ. Хүний төлөө. 그리고 죄인인 나를 위해서 죽어주셨어요. Тэгээ гэмтэн миний төлөө өгч өгсөн. 그것은 Тэгэхээр энэ бол 자기를 다 버린 거예요. өөрийгөө бүрэн утгаар нь хайсан гэсэн үг. 온유하고 겸손했기 때문에 Тэрээр дүлгэн бөгөөд даруй учраас 그 일을 다 할 수 있었던 겁니다. тэр бүхэл үйл хэргийг хийж чадсан байна. 예수님은 Тэгэхээр Есүс 죄인 우리를 섬겨주러 오셨어요. гэмтэн бидэнд үйлчилж өгөхийн тулд ирсэн. 마가복음 10장이요. Марк 10. 43절 10:43. 같이 읽습니다. Уншия. Харин та нарын дунд бүү юм байг. Хэн чин та нарын дунд агуу болохыг хүснэ, тэр нь та нарын зарцуулаг. 누구든지 Хэнч 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 된다고 та 했습니다. нарын дунд агуу болохыг хүснэ, тэр нь та нарын зарц болгоё. 45절에 보면 45. 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라 그랬습니다. Хүний хүү үйлчлэхийн тулд бас харин үйлчлэхийн тулд мөн олонний төлөө өөрийн амьд золиос болгон өгөхийн тулд ирсэн билээ. 왜 사람들이 화를 낼까? Яагаад хүмүүс ууралдаг юм болоо? 높아지려고 하는가 그런 거예요. Бусдаас дээр бусдын дээр гарахыг хүсдэг учраас тэр 겸손하지 못하기 때문에 даруй байж чаддаг учраас 다른 사람 위로 가려고 하기 때문에 бусдын дээр гарах гэдэг учраас 화가 나는 겁니다. энэ дотроос уур хилэн төрдөг. 주님은 말씀하셨어요. Эзэн маань айлдж 너희 중에라고 하는 것은 та нарын дунд гэдэг нь 제자들에게 하는 것이지만 яг тэр өөрийн шанартай хэлсэн юм шиг боловч 이제 우리는 одоо бид 구원받은 우리에게 одоо аврагдсан Христэн бид 주님이 하시는 말씀인 эзний 거예요. шууд айлдж байгаа үг гэсэн үг. 다른 사람을 섬기라고 할 때 Бусад хүмүүст үйлчлэх гэх үед 보세요. 누군가를 구원받게 하고 хэн нэгнийг аврагдуулж 또 누군가를 그리스도의 성품으로 닮아가게 하기 위해서는 хэн нэг тийм ээ Христийг дуурайгаад амьдрдаг хүн болохын төлөө 우리가 그들을
그들을 섬겨줘야 되는 겁니다. Бид нэр тэдэнд үйлчилж өгөх ёстой маа. 그래야 구원받고 Тэгжээж л хүн аврагдана. 또한 그리스도의 성품을 담아서 교회 안에 있게 되는 거예요. Христийн зам чанарыг дуурайж амьдрахын тулд чуулган дотор холбогдож үлдэж чаднаа. 예수님은 섬기러 이 세상에 오셨습니다. Есүс үйлчлэхийн тулд энэ газарт ирсэн. 그리고 이 땅에 오셔서 Энэ газар дээр ирээд 주님은 긍휼히 여기셨어요. эзэн их өдөө бусдыг өршөөж өрөвддөг байсан байна. 세상 사람들을 보면서 주님 말씀하셨죠. Эзэн энэ ертөнцийн хүмүүсээ хараад 목자 없는 양 같은 그들을 보면서 불쌍히 여겼고 긍휼히 여기셨다고 돼 있습니다. хончингүй хонин сүрэмэд эдгээр хүмүүсээ хараад өрөвдөн инэрлээ гэж гардаг. 우리가 영혼을 볼 때 Тэгэхээр бид нар сүнсийг харахтаа 주님이 우리를 바라보면서 긍휼히 여기셨던 것처럼 эзэн биднийг хараад тэгтлийг өрөвдөн өршөөж байсан шиг 그 영혼을 보면서 긍휼히 여겨야 돼요. бид нар аврагдаагүй сүнсийг хараад 예. өрөвдөж инэрч мэддэг байх хэрэгтэй. 우리도 진노의 자녀였었습니다. Бид нар ч гэсэндээ уур хилэнгийн л хөвгүүд байсан. 에베소 2장 4절에 보면 Эфес 2-ын 4-дээр 긍휼에 풍성하신 하나님 우리를 사랑하셨다고 돼 있어요. өршөөлөөр бэлхэн дүүрэн бурхан биднийг хайрласан гэж 그 гардаг. 큰 사랑을 인하여 우리가 구원을 Тэр их 받았습니다. агуу хайрын улмаас бид аврагдсан. 그래서 이 땅의 사람들에게도 Тиймээс энэ газар дэлхий дээр амьдарч байгаа хүмүүст ч 긍휼을 베풀어야 되는 거예요. бид нар тэр өршөөлийг инэрлийг өгөх хэрэгтэй. 마태복음 5장에 이렇게 말씀하시죠. Матай 5 дээр бас ийм үг байна. 마태복음 5장 Матай 5 7절 5-ын 7. 같이 읽습니다. Матай 5 дугаар бүлгийн 7-г хамт уншъя. 7. За уншия. Энэрнгүйчүүл ерөөлтэйе. Тэд өршөөл инэрлийг хүртэх болно. 네, 긍휼은 여기는 자는 복이 있다라고 돼 있죠. Энэрнгүйчүүл энэрнгүй ханддаг хүмүүс ерөөлтэйе гэсэн. 예수님이 이 땅에 오셔서 가장 복을 받으신 분이죠. Есүс энэ газар дээр ирээд хамгийн их ерөөлийг авсан. 네, 하나님의 사랑을 다 받았잖아요. Бурхны хайрыг бүгдийг нь авсан. 그러잖아요. Тийм ээ. 그 우리를 긍휼히 여기셨어요. Тэрээр бидний өрөвдөн инэрсэн. 그래서 우리를 위해서 돌아가시기까지 한 거예요. Тиймээс ч бидний төлөө өгч өгсөн байна. 예수님이 십자가에 돌아가시면서도 Есүс загалмай дээр үхэнгээ 자기에게 채찍을 때리고 자기를 못 받고 비방하는 사람을 향해서 өөрийг нь хавчиж, өөрийг нь харааж, өөрийг нь цовдолж байсан хүмүүст хандаж 하나님께 기도했습니다. Бурханд залбирсан байна. 저들의 죄들을 저들에게 돌리지 마십시오. Тэдний нүглийг тэдэн дээр бүү тогооч. 저희 죄도 용서해 주십시오. Та тэдний гим нүглийг өршөөгөөрэй. 스테반 집사도 그랬죠. Стефан үйлчлэгч ч ялгаагүй. 자기를 돌로 쳐 죽이는 사람들에게 Өөрийн чулуун нүүлгэн шидэлж байгаа хүмүүс рүү хандаж 무릎 꿇고 크게 기도했습니다. өвдөг сөхрөн чанга дугаар залбирсан байдаг. 주여 이 죄를 저 죄를 저들에게 돌리지 Эзэн 마십시오. минь тэдний нүглийг тэдэнд бүү тогоорой. 용서를 구한 거죠. Тэдний өмнөөс уучлалыг ирсэн. 그게 긍휼히 여기는 마음인 Энэ 거예요. ч л нөгөө өрөвдөж байгаа, инэрч байгаа сэтгэл юм. 그리고 주님은 Мөн эзэн маань 왜 그 모든 고난을 다 참을 수 있었을까? яагаад тэр бүх зовлонг төвчж чадсан юм болоо? 그 고난 뒤에 Тэр зовлонгийн цаана 더 좋은 것이 있다라는 거예요. илүү сайхан зүйл байна гэсэн үг. 히브리서 12장입니다. Еврей 12. Еврей 12 дугаар бүлэг 2절, 3절이요. 2, 3. 같이 읽습니다. Уншия. Итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч болох Есүсөд харцгаая. Тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшигыг эс тоомсорлон загалмайг твцэн бөгөөд Бурхны сентийн баруунгарт задарсан юм. За 3. Сэтгэлээр унахгүй байж тэнхээгээ барахгүй тул өөрийнх нь эсрэг нүгэлтнүүдээс тийм эсэргүүцлийг твцэн түүнийг санагтун. 예수님은 Тэгэхээр Есүс 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참았다고 되어 있습니다. өмнө тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө загалмайг твцэн. 부끄러움을 기치 아니했다라고 되어 있습니다. Гутамшигыг эс тоосон. 그래서 영광을 얻으시는 거예요. Тиймээс л алдрыг хүртсэн. 우리를 구원해 주시고 Биднийг аварч өгөөд 또한 많은 사람이 구원받도록 하셨던 겁니다. олон хүмүүсийг авралт хүргэсэн. 사람들이요. Хүмүүс 화를 잘 내고 화를 내는 것을 바꾸지 않는 사람들이 있어요. их дууралдаг хүн байна. Гэтэл тэр уураа авсан гэдэг болийг засаж залруулъя гэж хичээдэг ч гэхгүй хүмүүс юм. 원래 나는 막 이런 사람이에요. Угаасаа л ийм хүн гэдэг те. 근데 성경에 보면 Гэтэл Библиэс харвал 예수님 제자 중에 Есүсийн шавнар донд 우레의 아들이 있어요. 우레. бүр аянгын хөвгүүд байсан. 2명 있는데 누굽니까? Хөвгүүд гэдэг чинь хоёр хүн хин блэ? 요한과 Йохан, 야고보. 그죠? Яков хоёр. 우레의 아들.
аянгын хүүгүүд гэж нэрлэгддэг. 그만큼 마음이 급하고 화를 잘 낸다는 거죠. Яг аянга гэхээр бодоод үзэл тэ тэр чинээсэн яруу, цочмог, түргэн зантай гэсэн. 예수님의 말씀을 받아들이지 않으니까 뭐라고 했습니까? Есүсийн үгийг одоо хүмүүс хүлээж авахгүй болохоор бүр юу гэж хэлдэг гэлээ? 하늘에서 불이 내려서 저들을 다 살라버리라고 할까요? Эзэм нь тэнгэрээс гал болгоод энэ хүмүүсийг бүгдийг нь одоо ингээд төмөртөд тачих. 그러잖아요. Тэгж хэлдэгтэй энэ хоёр. 그런데 그들이 Гэтэл энэ хоёр 구원받고 어떻게 됐습니까? аврагдаад яасан бэ? 요한은 Йохан 사랑의 제자가 돼. 사랑의 제자. хайрын шав болж орхисон шүү дээ. 사랑하라. 사랑하라. Хайрал, хайрал, хайрал. 그렇게 변하는 겁니다. 확실히 구원받으면. Баттаагаар аврагдсан бол ингэж өөрчлөгддөг гэсэн. 구원을 받아야 마음이 변하는 거예요. Аврагдчихэж хүний сэтгэлд өөрчлөлт үүснэ. 하나님이 바꿔놓으시는 거거든요. Бурхан тэгээд өөрчлөлт өгчдөг байхгүй юу? 그러잖아요. Тийм үстэй. 이사야서 Исая ном 57장 보겠습니다. 57-ыг олцгоё. (834) утас 19절 57-гийн 19 같이 읽어요. уншия. Уруулын үр жимсийг бүтээн амар тайван хол оройхонд байх болтугай. Би түүнийг эдгэнэ гэж эзэн айлдаж байна. 예. 입술에 열매를 짓는 나 여호와가 말하노라. Уруулын жимсийг бүтээгч эзэн бурхан айлдаж байна. 내가 그를 고치리라 그랬죠. Би түүнийг эдгэнэ гэсэн байна. 그러죠. Тэгж гарчоо. 구원받은 사람은 Аврагцсан. 그래서 하나님이 고치시는 거예요. Аврагцны бурхан эдгэж өөрчилж өгдөг байна. 고린도후서 5장 17절에 20-р Коринт 5-ын 17 дээр 우리 구원받은 사람은 새로운 피조물이라고 돼 있잖아요. аврагцсан бидний шинэ бүтээл гэд нэрлэлсэн байна. 그러잖아요. 죄 사함을 받으면 성령이 들어옵니다. Гим нүглөө уучлуулснаар ариун сүнс орж ирсэн. 주님이 내 속에 계시는 거예요. Эзэн бидний дотор байх болсон. 그래서 Тэгснээр 새로운 생각, шинэ бодоо, 새로운 마음을 주시는 шинэ 거예요. зүрх сэтгэлийг өгсөн. 그래서 다른 사람의 영혼을 사랑하고 Тэгснээр бусдын сүнсийг хайрлж, 그리고 말과 행동들이 변하는 겁니다. үг хэл үйлдэл хөдөлгөөн нүртлээ өөрчлөгдөж өрхдөг. 근데 계속 분을 낸다. Тэгсээр хахатлаа яг л үрдээ хараад л уурлаад, л 변하지 уцаараад 않는다. өөрчлөгдөж өгөхгүй. 예, 그 사람은 정말 구원받았는지 확인해 봐야 되는 Тэр 거예요. хүн үнэхээр аврагдсан уу юу гэдэг шалгах хэрэгтэй. Тэр бол 잠언 эргэлзээтэй. 10장 6절에 이런 말씀이 있습니다. Сургаалт ус 16 дээр ийм үг байна. 아로잉 조로가 Сургаалт ус 16 юм байна. 찾아보죠. Олцгоё. 같이 읽어요. За уншия. Ерөөл нь зөвдийн тэргүүн дээр орших, хүчрхийлэл нь буруутын аманд нууцлагдана. 의인의 머리에는 복이 임하거늘 그랬습니다. Ерөөл нь зөвдгүний тэргүүн дээр оршдог. 왜 의인의 머리에는 복이 임할까요? Ягаад зөвдийн дээр одоо ерөөл оршдог гэж? 구원받은 사람은 Аврагдсан байж тээ. 다른 사람 보면 불쌍하게 생각이 들어요. Бусдыг харах юм бол нэрээ өргөдмөр юм гэсэн боддог. 그리고 성도들 사이에서도 Итгэж хоорондоо ч гэсэн 어떻게 하면 내가 도와줄까? яавал тэр ахта энэ ихтэй туслах уу 예, 그렇죠? гэсэн бодол байдаг те. 어떻게 하면 내가 사랑을 베풀까? Яавал ингээ хайрлах уу, хайрыг өгөх үү? 예? 무언가 베풀고 싶은 마음이 드는 거예요. Ямар нэг юм өгчий гэсэн бодол төрдөг. 그러니까 그 의인은 뭔가 계속 사랑을 주고 싶고 하는 생각을 계속 하게 되는 겁니다. Тийм учраас зөвдгөн үргэлж бусдыг хайрлая, бусдад өгье, туслыг дэмжиж гэсэн бодлоор дүүрмэдэг. 그러니까 그의 머리에는 복이 임한다라는 Тийм учраас тэрүүн дээр нь ерөөл оршиж өгдөг. 근데 Тэгсэн. 악인의 입은 독을 먹으면느니라 그랬어요. Хүчрхийлэл нь буруутын аманд нууцлагддаг. 독을 먹으니까 어떻게 됩니까? За аманд нь одоо хор энийг гэж үдээ. 예? 언젠가는 그 독이 나가버리는 거예요. Хэзээ нэгэн цаг тэр хор амнаас нь гарна л гэсэн. 예? 입에서 막 독 같은 말이 나가는 거예요. Тэг хүчрхийлэл адил тэр хортоо амнаас нь гарна гэсэн. 공격적인 말을 하는 거예요. Бусд руу довтлсон дайрсан үг хэл гарна гэсэн. 예, 마태복음 5장 22절에 Мата 5:22. 노하는 자마다 지옥불에 간다고 돼 있잖아요. Ууралдаг хүн бүр галтаа там гэж гарсан байдаг. 그러잖아요. Тийм үү? 욥기 19장도 보죠. Яв 19-ыг болцгоё. 29절. 19-ийн 29. 같이 읽어요. Уншия. Өөрсдийнхөө төлөө элднээс айцгаа. Учир нь хилэнц элдний шитгэлийг авчирдаг юм. Тэгээд та нар шүүлт би гэдгийг мэдэх юм. 분노는 칼의 형벌을 부른다라고 돼 있죠. Уур хилэнц гэдэг чинь элдний шитгэлийг авчирч байдаг. 그러죠. Тийм ээ нү? 그래서 Тиймээс 정말 구원을 받아야 үнэхээр хүн биш та баттаа аврагдаж байж 화내는 것이 줄어드는 거예요. уур хилэн хүртэл багасдаг. 그 마음을 하나님 변화시키는 거예요. Бурхан тэр хүний сэтгэлийг тийх өөрчилж өгдөг. 그래서 우리가
분을 다스리기 위해서 Тийм болохоор бид нэр төрж байгаа уур хилэнгээ захирахын тулд 가까이 해야 될 사람이 있는 거예요. илүү ойр ах хэвтэй хүн бидэнд бий. 잠언 22장. Сургаалт ус 22. 24절 22-ын 24 같이 읽습니다. уншаа. Ууранд баригдсан хүнтэй бүү нөхрөл, түргэн зантай хүнтэй бүү нийл. 노를 품는 자와 사귀지 말며 그랬죠. Ууранд баригдсан хүнтэй бүү нөхрлөө гэсэн байгаа биз? 그러죠? Тийм ээ нөө. 울분한 자와 함께 동행하지 말라고 그랬어요. Түргэн зантай хүнтэй бүү нийлээ. 그리고 또 Бас 24장 24-р бүлэг 19절 24-ийн 19. 행악자의 득이함을 인하여 분을 품지 말아라. Бурууг үлдэгчдээс олж бүү уурс. 악인의 형통도 부러워하지 말아라. Ёс босыг үлдэгчдэд бүү атаарах. 잠언 16장 Сургаалт ус 16. 14절 16-гийн 14. 읽어요. Уншия. Хааны уур хилэн үхлийн элч буюу харин мэрэгэн хүн түүнийг тайтгаруулмай. 예. 지혜로운 사람은 진노를 쉬게 한다라고 되어 있습니다. Мэрэгэн хүн уур хилэн тайтгаруулдаг. 우리가 Тэгэхээр бид 지혜로운 사람과 함께 가까이 해야 되는 거예요. мэрэгэн хүнтэй илүү ойр ах хэвээр, ойр байж ч хичээх хэвээр. 29장 잠언 29장 Сургаалт ус 29-р бүлэг 8절 29-ийн 8. 같이 읽어요. Уншия. Басамдлагчид хотыг ноцоох, мэрэгд уур хилэн зайлуулах. 슬리기로 온 자는 노를 그치게 한다라고 되어 있잖아요. Мэрэгд уур хилэн зайлуулдаг. 그러죠? Тийм ээ? 겸손하고 Даруу, 지혜롭고 ухаалаг, 슬기로운 자와 함께 해야 되는 거예요. хэрсүү ухаантай хүмүүстэй л бид хамт байх гэж хичээдэг байх хэвээр. 그럴 때 분을 다스릴 수 있는 거예요. Тэгжээж бид нэр тэр үедээ уур хилэнгээ захирч болж 그리고 чаднаа. 네 번째는 Бас дөрөвт нь 비판하지 말아야 됩니다. бусдыг бүү шүүмжил шүү гэсэн байна. 마태복음 7장 Матай 7-р бүлэг 1절부터 7-гийн 1-ээс 5절까지 5 хүртэл. 읽어요. Уншия. Бүү шүү, тэгвэл шүүгдэхгүй. Та нар хэрхэн шүүн түүнчлэн шүүгдэнэ. Өөртөөгөө хэмцэн хэмжээшээр та нар хэмжигдэх болно. Нүдэндх дүнзээ анзаараг батлаа. Юунд чи ах トゥ гийнхээ нүдэндх үрцгийг харна вэ? Эсвэл нүдэнд чинь дүнз байгаа тал ах トゥ дээ. Нүднээс чинь тэр үрцгийг аваад өгье гэж чи яаж хэлж чадна вэ? Хоёр нүрд чи эхлээд өөрийнхөө нүднээс дүнз авч хай. Тэгвэл чи ах トゥ гийнхээ нүднээс үртэс авч хаяхдаа сайн харах болно. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. Та нар бүү шүү, тэгвэл шүүгдэхгүй. 네, 우리가 먼저 비판을 버려야 돼요. Эхлээд бид нар бусдыг шүүмжилсэн сэтгэлээ хаях хэрэгтэй. 여기 보세요. Хардаа. 눈 속에 티가 있고 들보도 있다고 되어 있습니다. Нүдэнд нь одоо дүнтч байна, үртэсч байна. 티는 잘 보여요, 안 보여요? Үртэсээ харагддгүй, анзаарагддгүй. Үртэс хүний нүдэнд анзаарагддгүй. 티를 보려면은 Тэр үртсийг олж харъя гэвэл 자세히 봐야 되잖아요. нарийн аж хэрэгтэй. 그러죠? Тийм биз? 저 사람이 뭘 잘못하나. Энэ хүн яг юуг буруу хийх нү? 그거 자세히 살펴봐야 그게 보이거든요. Нарийн ажиж байж л гарч ирнэ. 그러지 말라는 거예요. Тэгэж болохгүй гэсэн үг ахын штэ. 그러잖아요. Тийм ээ нөө? 누구나 완전한 사람은 없어요. Хинч тэр төгс хүн байхгүй. 근데 여기 뭐라고 돼 있냐? Гэтэл Библиэлд 내 눈 속에 들보가 있다라는 거예요. чиний нүдэнд чинь дүнз байна штэ. 들보는 금방 보여요, 안 보여요? Дүнз хүний нүдэнд шууд анзаарагдах уу, бас анзаарагдахааргүй юу? 보이잖아요. Хүний нүдэнд шууд усны эстэй юм ч одоо. 그러잖아요. Тийм үү? 다른 사람의 조그만 허물보다 Бусдын үйл ялэг жижиг сажиг алдааг харах гэж байгаад 내가 하나님 앞에 더 큰 것들 잘못들이 있다라는 거예요. тэр хүн харах гээд байгаа тэр хүнд бурхны минь асар том буруу зүйл байж 그래서 байдаг. 하나님 앞에 자신을 비춰보면 Тиймээс бурхны минь өөрийгөө толдоод харвал 상대방을 비판하지 않게 되는 겁니다. хүн босод хүнийг шүүхгүй чаднаа. 그래서 비판하지 말아라. Тиймээс бусдыг бүү шүүмжил. 다섯 번째는 5 참아야 돼요. төвчих хэрэгтэй. 잠언 Сургаалт өгс. 16장 16 дугаар бүлэг 32절 16-гийн 32. 같이 읽어요. За уншия.
Уурлахтаа удаан хүн хатан зоригтноос ч дээр сүнсээ захирдаг хүн хотыг эзлэгчээс дээр. 노하기를 더디하는 것이 용사보다 낫다. Уурлахтаа удаан хүн хатан зоригтноос дээр. 용사라는 거 뭡니까? Хатан зоригтон гэж хэмб. 전쟁을 해서 성을 빼앗는 사람들이에요. Дайнд ороолон оролцоод хотыг цайцыг эзэлдэг хүмүүс ахгүй. 그러죠? Мөн үү? 그런 용사들보다 Тийм зоригт дайчнаас ч илүү. 노하기를 더디하는 사람이 더 낫다라는 거예요. Уурлахтаа удаан хүн хамаагүй илүү дээр юм аа. 그렇게 하려면 자기 마음을 다스려야 되는 거예요. Үүний тулд эхлээд өөрийгөө зүрх сэтгэл сүнсээ захирах хэрэгтэй. 자기 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 용사보다 낫다라는 거예요. Өөрийн сүнсээ өөрийнхөө сэтгэлээ захирдаг хүн хотыг эзлэгчээс ч илүү дээр гэсэн байна. 그래서 Тиймээс 막 힘이 있고 хүчтэй, 막 적장을 때려 눕히더라도 чадaltaй, 적의 장수를 때려 눕히는 그러한 용사보다도 хүч чадлаар дүүрэн одоо дайсныхаа жанжиг цохоод унгах тийм эрэмгүй байсан ч 노를 참는 사람이 하나님 앞에 더 나은 사람이라는 거예요. үнэндээ одоо уурлахтаа удаан хүн төвчээртэй хүн бурхны өмнө хамаагүй илүү үнэлэгдэнэ гэж байна. 그것이 자기 마음을 다스려야만 그게 가능하거든요. өөрийнхөө сүнсийг сэтгэлийг захирдаг хүн л энэ боломжтой. 하나님이 그 사람을 더 크게 쓰신다는 Бурхан 겁니다. тийм хүнийг ч илүү ихээр ашиглаж хэрэгэлдэг. 또 여섯 번째 6. 기도가 필요하다는 거예요. Залбирал хэрэгтэй. 디모데전서 2장 1-р Тимот 2. 1-р Тимот 2. хоёрын 8 1344. 같이 읽어요. Уншия. Иймд би ирчүүдийг уур хилэн маргаангүйгээр ариун гараа өргөж газар бүрд залбираасаа гэж хүсдэг. 각처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 Ирчүүдийг уур хилэн маргаангүйгээр 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라. ариун гараа өргөж залбираасаа гэж хүсдэг. 분노와 다툼이 없으려면 기도를 해야 되는 거예요. Уур хилэнгүү маргаангүй бай гэвэл 기도를 해야 되는 거예요. залбирах хэрэгтэй. 하나님께 의지해야 되는 거예요. Бурхан найдах хэрэгтэй юм. 나는 Би 연약합니다. мөхөс дорой. 그래서 넘어질 수 있어요. 화를 낼 수 있어요. Хүн ууралж мэдэх юм, бүдэрч мэднэ. 그때마다 Тэр үе бүр 나를 위해서 죽으신 주님 생각하고 өөрийнх нь төлөө хүч гисэн эзнийг 나를 구원해 бодож, 주신 주님 생각하고 өөригтэй аварч гисэн эзнийг бодож, 이 죄 많은 세상이 아닌 죄 없는 영원한 천국을 주신 그걸 생각하고 гим нүглэр дүрийн энэ ертөнцийг өгч тийм ээ, гим нүгэлгүй тэр ертөнцийг өгсөн гэн бодож 기도할 때 залбирахдаа 죄를 다스릴 수 있는 거예요. залбирах аваас хүн уур хилэнгээс захирч чаднаа. 자기 마음을 다스릴 수 있는 겁니다. өөрийн сэтгэлээ захирч чадна гэсэн үг. 자, 그리고 마지막에 За тэгээ хамгийн сүүлд нь 우리 새로운 피조물 우리 마음속에 채워야 될 것이 있어요. шинэ бүтээл болох бид нар сэтгэл дотроо дүүргэх ёстой зүйл гэж бий. 새로운 피조물입니다. Бид нар чи шинэ бүтээл шүү дээ. 그래서 하나님이 원하신 걸로 채워야 되는 거예요. Тиймээс бурхны хүсдэг зүйлээр дүүргээд байх хэрэгтэй. 뭘 채워야 될까? Юугаар дүүргэх вэ? 처음에 첫 Эхэндээ 번째 нэгдүгээрт 마음의 청결을 사모해야 된다고 되어 있습니다. сэтгэлийн цэвэр байдлыг бахна. 사모해라. Үүний төлөө хүсэж тэмүүлэх ч ёстой. 마태복음 5장 Матай 5 8절 Матай 5-ын 8. 같이 읽습니다. Уншия. Зүрхэндээ цэвэр ариун байгсад ерөөлтэйе. Тэд бурхныг харах болно. 여기 보면 Эндээс 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그랬죠. зүрхэндээ цэвэр ариун байгсад ерөөлтэй. 그러죠? Тэгж гарч юу? 시편 24편에도 Дуулал 24 дээр 손이 깨끗하고 гар нь цэвэр, 마음이 청결하며 сэтгэл нь ариун, 뜻을 마음을 허탄한 데 두지 말라라고 되어 있습니다. зүрх сэтгэлээ хоосон зүйл бүүг. 그래서 우리의 마음을 Тиймээс бид сэтгэлээ 하나님이 기뻐하시는 쪽으로 채워야 되는 거예요. бурхны баярдаг зүйлсээр л дүүргэх хэрэгтэй. 그러기 위해서는 깨끗한 양심이 있어야 되죠. Үүний тулд эхлээд цэвэрхэн мэс чанар тань байх хэрэгтэй маа. 그러잖아요. Тийм үү? 그걸로 내 마음을 채워야 되는 거예요. Түүгээр сэтгэлээ дүүргэж өгөх хэрэгтэй. 그리고 두 번째, Хоёрт 말씀을 읽고 들을 때마다 үгийг уншиж сонсох хэрэгтэй. 하나님이 내게 하시는 말씀이다라는 생각을 해야 돼요. Эн чин бурхан надад хэлж байгаа үг вэ гэж бодох хэрэгтэй. 시편 119편 Дуулал 119. 50절 119-ийн 50. 읽어요. Уншия. Таны үг намайг сэргээсэн нь миний зовлон зүдүүрийн дундах тайвшрал минь юм. 이 말씀은 나의 곤란 중에 1호라. Таны үг намайг
зовлон зүдүр дунд минь тайвшруулж ирсэн. 주의 말씀이 나를 살리셨다라고 되어 있습니다. Эзний үг намайг сэргээсэн гэж 이 үү? 하나님의 말씀이 나를 구원해 주셨고 Бурхны үг биднийг аварсан. 이 하나님의 말씀이 내 영혼의 생명이고 Бурхны үг бидний сүнсний маань амь юм. 이 말씀이 나를 힘있게 해주고 Энэ үг биднийг хүчрхэгжүүл сэргээж 그리고 үүдэг. 영원한 소망을 가지고 있으면서 고난을 견디게 해주잖아요. Мөнх найдар дунд минь биднийг одоо бат үхээр барьж үүдэг. 그러죠. Тийм үү? 여러분 이 설교 들을 때 이 Хүмүүсээ та бүхэн сургаал сонсохдоо 하나님 말씀 전하고 Бурхны үгийг тарааж 예화를 전하고 그러면 жишээ ингээл хэлж өгөх юм бол 나한테 똥 맞는 얘기네. яг надад хандсан үг шүү дээ. 예? 나한테 하는 얘기네. Яг надад хэлж байгаа юм байна. 그럼 속으로 뭐라고 해요? Тэгвэл дотроо юу гэв? 목사님 나 들으라고 지금 말씀하시는 거죠. Пастор зориуд намайг сонсгож тэгээд хэлээд байгаа юм бах та. 그럼 당신 저기 들으라고 하는 거지 누구로 들으라는 거예요? Тий одоо өөрийгөө сонсгож өөр хэнийг сонсох гэж энэ үгийг би хэлэх үү? 나 아니고 다른 사람? Өөрийг чинь биш нь хажуудлаж ч үнэ үү? 그게 아니에요. Тийм биш юм аа. 항상 말씀은 나한테 하는 거예요. 나한테. Үг бүр үргэлж тань руу чиглэсэн байт. 하나님이 나한테 전해라고 하시는 말씀인 거예요. Бурхан танд одоо хэлүүлэх гэсэн үг. Дамжигдж үүдэг. 아셨어요? Ойлгосноо? Зөвхөн л танд. 나한테 하라고 하는 거예요. Зөвхөн өөрт чинь л хандсан. 그 말씀 늘 말씀을 들을 때 Тэм учраас та бүхэн үг сонсгор те. 나에게 비추어서 들어야 되는 겁니다. Шууд өөрлөгөө тусаад өөрлөгөө чиглүүлээд сонсох хэрэгтэй. 그리고 Сонсох хэрэгтэй. 우리는 Тэгээд 그리스도의 심판대 앞에 늘 나간다고 생각해야 됩니다. бид нар үргэлж Христийн шүүлтийн сэнтиг өмнө гарч очино гэдгээ бодох хэрэгтэй. 고린도후서 5장 2 дугаар Коринт 5. 9절 10절 5-9 10. Хоёрдугаар Коринт 5-9 10. 같이 읽어요. Уншээ. Тиймд ойрч хоолч түүн таалагдах нь бидний ирмэлзэл билээ. Учир нь хөмбөр муугч сайныг ч юу үлдснийхээ төлөө биеэрээ хариугаа авахаар бид бүгдээрээ Христийн сүүх судлын өмнө гарч ирэх ёстой. Шүүх. 하나님 앞에 Бурхны өмнө 심판대가 있습니다. 그리스도의 심판대가 있습니다. Христийн шүүх сэнти гэж байгаа. 누구나 거기를 다 우리는 가는 거예요. Бидний хэрмаач түүний өмнө зогсголно. 우리가 이 땅에 살아가면서 Бидний газар дээр амьдрангаа 어떻게 선 악을 행했는지 яаж сайныг үйлдсэн, мууг үйлдсэн бэ? 그리스도의 심판대가 있는 겁니다. Христийн шүүх судлын өмнө гарч очино. 로마서 14장에 Ром 14 дээр 우리가 다 자백한다고 돼 있어요. бид нар бүгдийг нь өөрийнхөө амаар өчнө гэж арддаг. 예. 내 일을 하나님께 직구하리라고 그랬어요. Өөрийн хийсэн үйл хэрэгээ Бурхны өмнө амаараа өчнө. 그리고 네 번째, 4. 서로 존귀하게 여겨야 돼요. Бие биенээ хүндлэх хэрэгтэй юм аа. 데살로니가전서 5장 1-р Тесалоник 5. 13절 1-р Тесалоник 5-ын 13. 같이 읽어요. 5-ын 13-ыг хамт уншъя. Ажлынхын төлөө та нар хайраар тэднийг өндрөөр үнэлэхийг хүсэж байна. Өөр хоорондоо 사랑 안에서 가장 서로 귀히 여기라는 거예요. хайраар бие биенээ өндрөөр үнэлгэсэн. 옆에 있는 형제님, Таны ажид суугаа энэ ах, 뒤에 있는 형제님, ард байгаа тэр ах, энэгч. 하나님 앞에 가장 귀한 사람들이에요. Бурхны өмнө хамгаас үнэтэй хүмүүс. 그러잖아요. Тийм үү? 한번 옆에 봐봐요. Хажуудлал руугаа хойшоогоо урагшаа хараарай. 귀한 것 같아요, 아닌 것 같아요? Танд хүнтэй хүн муу юм шиг гэнэ үү? Үгүй юм шиг гэнэ үү? 대답이 없어요. Яа хариулахгүй. 그 안에 성령이 계셔요. Тэр дотор ариун сүнс 구원받은 사람 안에 예수님이 계셔요. аврагдсан хүний дотор Есүс байдаг. 여러분들 누구나 부를 때요. Хүмүүсээ та бүхэн бусдыг харахтаа 그냥 형제 그러지 말고 зүгээр тэр ах энэ ихч биш. 그 안에 주님이 계신 형제님. Эзэн минь байгаа энэ ах. 그래서 주님을 부르듯이 불러야 되는 거예요. Эзнийг дуудаж эзэнтэй одоо ярилцаж байгаа мэт хүндэтгтэй харьцах хэрэгтэй. 그래서 선생님들끼리 가까울수록 Манай чуулганы сургуулийн багш нар ойр ах тусам. 형제님, Аха, 자매님 эгчээ. 존댓말을 해줘야 되는 겁니다. Харилцан хүндэтгэлийн үгээр одоо ярьж өгөх хэрэгтэй. 그래서 선생님들끼리는요. Багш нар өөр хоорондоо 나이가 차이 나도 насны зөөр ихч вэ, багч вэ? 존댓말을 해주는 거예요. Хүндэтгэж харьцах хэрэгтэй. Хүндэтгэлийн үг хэллэг хэрэглэх хэрэгтэй. 그러면 Тэгэх юм бол 화를 덜 내게 돼 있습니다. хүн баг уралнаа. 오늘부터 꼭 해보십시오. Өнөөдрөөс ихтэй заавал хэрэгжүүлнэ шүү. 그래요. 그 다음에 Үүний дараа 서로 예의를 지켜야 돼요. бие
бие биендээ ёс зүйдлийг сахих хэрэгтэй. 고린도전서 13장 5절에 보면 1-р Коринт 10-ын 13인 타우 13-ын 5-аас харвал 사랑은 무례히 행치 아니하며 그랬죠. хайр бол юу гэдэг лээ? 고린도전서 13절. Зүг бус авиралдаггүй л. 1-р Коринт 13. 5절만 읽겠습니다. 5-ыг тийм байна. Уншия. Зүг бус авиралдаггүй, өөрийнхийг ирдэггүй, зэвэрхдэггүй, ус хураадаггүй. 사랑은 무례히 행치 아니하며 Хайр нь зүг бус авиралдаггүй гэсэн. 성내지 아니하며 Өөрийнхийг ирдэггүй. 그러죠? Тийм ээ нү? 예절을 지켜줘야 되는 거예요 서로. Ёс дэг жай гэж басан шүү дээ тэ хүн. Түүнийг сахиж өгөх хэрэгтэй. 그다음에 Түүний дараа 여섯 번째 ёс дэгтэй ах хэрэгтэй. За 6. 나에게 누군가가 허물을 있어요. 나에게 누군가가 잘못을 했어요. 누군가 나에게 누군가가 나한테 잘못했어요. хэн нэг надад их муухай хандлаа. 잘못 Таагүй хандлаа. 안 좋은 말을 했거든. Онцгүй хэлдэг ч юм уу. 그런 일을 했어요. Нэг жоохон эвгүй хандчих. 어떻게 해야 될까요? Тэр тохиолдолд яах ёстой вэ та? 예수님 말씀하셨어요. Есүс альцсан байдаг. 마음 중심으로 용서해줘라. Зүрх сэтгэлийнхээ төвөөс гүнээс уучлаа 친세트길, гэсэн байна. 친세트길로 용서해주라는 거예요. Сэтгэлийнхээ гүнээс уучлж өг гэсэн байна. 그걸 계속 생각하면 안 돼요. Надад ингэсэндээ тэгсэндээ гээл бодоод иж болохгүй байна. 나 언제 나한테 나 이렇게 했지? Чи дээр намайг нэг тэгсэн те. 언제 근제 어떻게 했지? Чи тэзээс намайг тэгжил байсан. 이게 마음에 악을 품는 거예요, 품는 거. Энэ ч зүрх сэтгэлдээ ёр мөг хадгалаад тэгээд байна гэсэн. 그럼 언젠가는 그게 터져 나오는 거거든요. Ингээд хадгалаад байлгаад бол тэр нь хизээ нэгэн цагт гадагшид дэлбэрч гарч ирнэ. 베드로전서 3장 1-р Петр 3. 8절부터 1-р Петр 3-ын 8-аас 12절까지 12 хүртэл 읽겠습니다. уншия. Эцэст нь бүгд ив найртай, энэрмгийн ахан дүүсэг, ээлдэг бөгөөд бодолдоо даруй байцгаа. Ерөөлийг өвлөхөөр дуутагдсан тул та нар мууг муугаар эсвэл доромжлыг доромжлоор хариулахын оронд ерөөхтөн. Учир нь амийг хүсэмжилдэг бөгөөд сайн өдрүүдийг үзхийг хүсдэг нь хилээ муу мухагаас уруулаа худал хэлэхээс хамгаална. Муугаас эргэж сайныг үл амар тайвныг хай мөшиг. Учир нь эзний мэлмийн зөвд хүмүүстээр сонор нь тэдний залбиралд анхаарал тавьдаг. Эзний царай харин мууг үлдгэгчдийн эсрэг гэжээ. 마지막으로 말하노니 그랬습니다. Эцэст нь та нарт хэлье. 네, 악을 악으로 갚지 말고 Ёр мууг одоо хорийн муугаар бүү хариул. 도리어 복을 빌라 그랬습니다. Харин тэсрэгээр нь өрөөж өг. 나에게 악으로 다가오는 사람에게 복을 빌고 Надад муугаар хандсан хүнийг та өрөөж өгч. 그런 것은 하나님께 돌려받는 거예요. Чадах юм бол эцэстээ бурхнаас хариуг нь хүртнэ гэсэн. 잠언에 뭐라고 돼 있습니까? Сургаалт төвтөр юу гэж гардаг вүлээ? 그의 머리에 숯불을 올려놓게 되는 거라고 돼 있어요. Толгоон дээр нь одоо цогтой нүрс овоолж байгаа хэрэг гэж гарсан байдаг. 그리스도인은 Христчан хүн 예수님처럼 살면 돼요. Есүс шиг л амьдрахад болно. 이유 없이 고난 받을 수도 있어요. Шалтгаангүйгээр та зөвхөгдөж, доромжлогдож мэднэ. 그러잖아요. Тийм яас. 이유 없이 나를 미워할 수 있고. Шалтгаангүйгээр хэн нэг өөр чин дургуутсаад үзэн ядчих ч. 이유 없이 나한테 화를 내고 할 수 있고. Шалтгаангүйгээр л өөр чин уурлаад, уцаарлаад идэх хүн байж мэдэх юм. 그럴 때마다 Тэгэх үе бүрт 세월을 아끼면서 цагийг гамнаж, 이 사람을 내게 더 불쌍히 여기고 харин тэсрэгээр нөгөө хүнийг өрөвдөн, 그 생명을 더 불쌍히 여기고 тэр амийг нь илүү өрөвдөн инэрч. 그런 마음으로 살아가면 Ийм л одоо хариу сэтгэлээр амьдрал 하나님이 그 영혼을 구원하기도 해주고 бурхан тэр хүний сүнсийг аварч өгнө. 형제 자매들에게도 Ахан дүүс дунд ч гэсэн 존경받는 사람이 되고 хүндлэгцэн хүн болгож өгнө. 그 사람을 또 주님이 또 교회 내에서 크게 쓰시는 거예요. Тийм хүнийг эзэм чуулган дотор ихмээр хэрэглэнэ. 그래서 Тиймээс 이외에도 여러 가지가 있겠지만 мэдээж одоо сая дурдгдсан зүйлсээс өөр олон зүйл бас байна л та. 우리가 우리 마음에 새 것으로 다 채우는 것이 중요합니다. Гэтэ бид нар одоо энэ зүрх сэтгэлээ шинэ зүйлсээр дүүргэнэ гэдэг хамгийн чухал. 이건 분노를 다스리는 그 방법들에 대해서 Уур хилэн яаж захирах арга барилын талаар 물론 자기의 방법도 있을 거예요. мэдээж хувь хүний өөрийн гэсэн арга барил гэж байгаа. 다음에 이렇게 대본도 보면서 한번 다시 공부해 보시기 바랍니다. Дараас ингээд энэ шивгцэн үгийг нь гаргаж ирээ тэрнээс ингээд давхар суралцаад баяжуулаарай. 묵상을 하고 тэрхүү судалсан үгээ тунгаан бясалгаад 우리 학생들과도 좋은 교제가 되었으면 좋겠습니다.
чуулганы сургуулийн сурагч, бяцхан сурагчтайгаа хамтдаа их сайхан нөхөрлөх ангийн хичээлийг гаргаж бэлдээрээ. 기도하고 마치겠습니다. За, залбираад өндөрлөё. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 우리는 죄인으로 태어나서 Бид нэр гэмтэмж төрөөд 마귀의 권세 아래 있었습니다. бузар сүнсний иргэшээлд ороо исэн мөлий. 이제 우리는 구원을 받아서 Харин одоо бид аврагдаж 성령의 소욕을 따라 살아갑니다. ариун сүнсний хүслийг дагаж амьдарч байна. 마귀의 권세를 이기고 Бузар сүнсний иргэшээлийг ялан дийлээд 우리의 마음을 өөртөө сэтгэлээ 주님께 내어드릴 수 있도록 도와주십시오. эзэн адил бусдад зориулж чадгаар тусалнаа. 그래야 하나님 보시기에 Тэгжээч эзэн бурхныг харахад 합당한 생활을 해서 зохистойгоор амьдарч 더 많은 사람을 주님께 돌아오게 하고 илүү олон хүнийг эзэн рүү ирүүлж 또한 교회 안에서도 чуулган дотрооч 더욱더 사람들에게는 하나님께 존경과 칭찬을 얻을 수 있도록 도와주십시오. илүү ихээр бурхан болоод хүмүүсээс алдар магтаатыг сонсон итгэж байж чадгаар тусалнаа. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.